sa ade se ma ban na aba no NDC for medical card them say NDC ehwo nya akono a na ye sa tutura sem ne sa patapa no maka no happen NDC the moment am be sha se lusu a mo ho nya akono wo Ghana fo anim ene sa patapa me ye matwu me di aduro me se batakari ye mpene ye ba na aba enkurasesem saa because onko na automa John Mahama ede no enra minia basantali oko wayi na nkrofo kire se anse hunu na omode ye politics na enhu se this time around no mo video mo mfanto o mame chatri mo dene sa nyoma na ye ko elect ye hu se NDC for ni nyan na John Mahama nye na djuma Nhyira fan munya na papa ni nye na djuma na ye asa mo pese mo kire se John Mahama no onim nyansa na enti wo pa se papa no onim nyansa se we betimi aboa me na wa appoint no onim se we ye NDC ni na wa appoint no Ghana Revenue Office wa appoint obi onim die nti wa appoint no papa no contribution na wa contribute to the party no enyo bia na eba behunu so wo street so ye won krofo bi wo ho onim sika ye wura kwabenadofo onim sika ode asom party no enti se wan hu kwabenadofo na bia wan hu ne se onenam campaign na onim sika se ye party a ye wode ode sika beba ye wode ode na ho ode beba ye wode obekwakoye fu soja nyoma ye wode obeba radio so because obeba radio so na uwie a upesika uni mebi sika ni free ba oka se na John Mahama sika John Mahama no ni sika I'm telling you today Nhyira fan John Mahama oni sika uni mkrofo ehwe John Mahama uni mkrofo a omuhwe John Mahama aka se no sika no ni sika enkrofo ena na dofo nom ena no moboa no me mpese me kan se bebre wa ha oka say easy sir eto na bia na ni sika asa woni me kwan na ofa so survive woni ma dofo a no mu support John Mahama ono me kan kire o na sankofo nyina ahye akire onimbuo ma boa party no enti se o maba no onim se wei wa pen obetimi ayema na wa hu no wo radio so wa hu so otiasi o se wonya NDC ni na wo hu no because se wo tisi mu koye campaign no nipo no odi ni sika ne na ho odi ni na adwene kase e beye wei no o se wonya na wa storm se o kwa yi na free ho Nhyira fan because of the na se wo mu John Mahama o na se wo ma John Mahama adwuma na ayedin o NDC san kura sesem no munyai enye ni bie enye fe etan monkwa na mato aba ompe John Mahama asem oye patapasa ompe John Mahama asem ye ma na ba ye mpene ompene sei oye hwan ompene sei we NDC ni enti wato ama John Mahama onkwa na atoma John Mahama e de no Oma party ni say ya obonse na abufo sa say enyoma nketiketi we yo ya kan still na no na moye Ghana fo ni nyansa wo ya hwe wudin sa maka che o say NDC for mo percentage no endu 50% o eti say the MPP for ya munyina mo ye 41 ne 42 ne 43 o mama adwenya mo da NDC for mama adwenya mo da say mu wo numbers mun jai kra sa ansem no kra de ma mun ka Nhyira fan because ye nim enoma ye e ma party no MPP party no anya akono me say ka biem ye nim nyoma ye ma MPP party na anya akono it is a mo penisa ye betimi ama mo party na anya akono ama mo be ye shock 2028 mo de mo fasa da na mo nye ye ka mo ntie no mo de mo nye se ma aba na aba ye be ma party no anya akono kra ma 2028 no mo be su results na ba mo be su ensem ni bia ye ka kire MPP for no maso odin no se mo pese ye ti gumuso a ma party na anya akono a mo de mo nto aso adan John Mahama into party se sebi gwajimi
onim nyansa se ochusu obi se onkoye NCA boss wo so ntia ase yen stormy because odumye ye station na wontua wondum station chese mo mpese mo de mra be ya adwuma wadumye station ni tirimo oden ye ntwema no me I would prefer somebody or de mra na ye adwuma se multimedia ntua na NCA so metuma enye chen no ye be na chew because you faulty National Communication Authority only what to me so me lances enti say what see etua sika bi ne entua na say we entua metuma oso mma ne kwan because wa ba beto adiem me wan so untua watum nti onti asem ye NDC ni enti ye mpene na John Mahama wo so wato ama no wo be so ye adwuma no na o ye adwuma oso ma ne nye because onti ase ye kobono ye kopamo no ye koyesei NDC for muntie o party no mo ye enya akono MPP for ye bufuo se MPP for kan mo ho asore buma muntimi enti mamu nya ma adwen se because ya to ama John Mahama ntie no ano no tan enya ni bie mumma papa no mfa na adwene nya adwuma oye nipa ebi o ha won ti ase ba wonim de ntu odi nipa na se ho o ka se position ni na ye nyina ene bia obi wo ho a ebe ode da bi but ono ne president one man mugidie ye oni o bia na akufo ado ye ne empene enso ye on na president enti so obe ya si ye hwe no eduru time a Ghana for be decide then time na akufo ado ye de o ya na Ghana for ka no se na Ghana for hwe no eduru won ye kire ni smoothness level. And Ghana for who about Ghana for don't care about whether NDC Ghana for epe obi obetimi aye adwuma. That's all. Finito. And just said John Mahama no mo ba be mani tima ye ne do. Ono awonim. Unti se time bia wotena platform so no. Ana ogina platform kasa no. O se wom Ghana for mpa hantan, Ghana for mpa excuses, Ghana for mpa sade no. Enti ade nti na mo ma John Mahama nya adwuma. De bia na NDC o, de bia na nkofo akoho, de bia na sayo aden. E de na mo je free John Mahama ho. Enti wo pe na asem. Munja na nya ni bie. Ya ka untie. Ni ka na usori anu ye sori anu pa. Ni etiti gum so left and right. Mo bia metam phone mfro bia. Mo bia ntam phone me fro bia say anenti na wo yes ha because na no de no but catch us me I don't care about your NDC all that I care about Ghana ade bia mfa so bia mre Ghana no me support it. I will never support that. I'll never de na John Mahama nya bi papa yi position e bi currency da hwe mabru nko a wo mo position e de ba biem mo settle a mo kwan mo befa so asort mo sa na etie sami jamfi mu ne basantale mu ne young guys e no de o ma hyehyɛ baabi se mo settle na mo make sure se bibia be ye okay e de nko a on the media no obia no support teaching obia ka ho asem obia ye design bia ka ho asem yen ya ye hu fa no ye ka tro se de wo ye no obema John Mahama faili obema NDC nya kono e yesa wo obe campaign a obia mfiu ye ka ho ntie oda so ye se wa ban na aba enti me kwa galamsi wa ban na aba ntu work akwa galamsi because ye hwan koye me enhwe so ye be ma ko emra wo krom hawo ye bra John Mahama kra nim se emra wo krom antwe de ope ajo bre na munya it's getting too much and annoying. Mo create problem ni wi afi na mo po bi ama na ba be ka bi ama mo. What is this?